Tesla svoje kupce vabi s tem, da njeni avtomobili pospešijo ekspresno električno hitro. No, Toyota je ubrala drugačen pristop. Pri svojem prvem 100% izključno električnem baterijskem avtomobilu je dala jasno sporočilo, da je tudi ta električni družinski SUV pravi terenec. Seveda apeliramo, naj lastniki uporabljajo te terenske sposobnosti spoštljivo do narave samo tam, kjer je to dovoljeno in pa prijazno do narave. Hkrati seveda namigujemo na to, da tudi v Sloveniji potrebujemo takšne terenske poligone, kakršen je recimo ta tu v Pirenejih, ki je v lasti 4-kratnega prvaka Dakarja. When you have an electric motor with this instant torque, you can control the power distribution much easier. They can work more precise, more exact, so it's easier to distribute the power, and especially in the BZ4X, where we have one motor in the rear and one motor in the front. These engines can work independently. You can use and benefit of this active system much easier and better, make it less dramatic, if you say so. Torej, tokratna poanta je v bolj zanesljivi kontroli vožnje po terenu, v elektronski kontroli. Ta je že nekaj časa temelj zmogljivih terencev današnje dobe, tudi tistih s klasičnimi termičnimi motorji. Seveda moderni terenci se spuščajo po spolzki strmini samodejno, zanesljivo, brez možnosti, da bi voznik recimo svojo pretežko nogo naredil napako, zaradi katere bi avto nekontrolirano zdrsnil iz pravilne linije. Moderni terenski avtomobili se tudi vzpenjajo samodejno. Vozniku ni treba več pritiskati na desno stopalko, avto zna samodejno pravilno dozirati, koliko moči mora na kolesa, da se ta ne zavrtijo v prazno. Predvsem pa, da se avto zaradi voznikovega neobčutka slučajno ne bi ustavil takrat, ko bi moral plezati. In moderni terenci zmorejo tudi broditi po globoki vodi. To pa zna tudi električni BZ4X. Nismo šli do skrajne meje zmogljivosti, ta je na polovici metra, a tudi zgolj 30 cm globoka luža je poskrbela, da je BZ4X svoje baterije popolnoma potopil v vodo, brez težav. Ampak še enkrat, poanta je v elektronskem nadzoru. V primeru BZ4X se imenuje X-Mode. In the X-Mode you have two levels. You can first choose snow or dirt, which is like more for a gravel road, that optimize the power distribution and how the four-wheel drive is working. And then you have deep snow and mud, which we have tested here today, which allows much more wheel spin, gets more traction when it's really slippery. We will approach slowly inside the mud. We will stop the momentum so we don't have any benefit of the movement, and we will leave the mode act by itself. Go ahead, accelerate. No, skušnjava je vsekakor bila prevelika. No, dejstvo je, da sta terensko plat tega BZ4X skupaj zasnovala Toyota in Subaru. Obe znamki sta seveda izredno sloviti, ko gre za terensko vožnjo. Ampak ne gre samo tukaj za takšno terensko zabavo, kot jo imamo danes. Gre tudi za potrebo, ki jo imajo lastniki električnih avtomobilov, recimo v snegu. Ne moramo se izbiti iz glave vožnje po sveže zasneženi rogli z električnim terencem samo zadnjim pogonom in brez kakršnekoli možnosti nadzora pogona. Za vsako figo smo takrat obstali v snegu. No, slišimo, da so že na vidiku izboljšave, pa tudi mnogi novi, zgolj dvokolesno gnani električni avti že danes ponujajo programe za sneg. Vsekakor pa omenjena izkušnja svetuje pozornost pri izbiri. Ampak kakorkoli, glede dosega je recimo BZ4X podoben aktualnim družinskim električnim SUV-jem, tudi glede prostornosti pa pospeškov, ampak o tem bomo v prihodnjih mesecih, ko bo BZ4X bližje prihodu na naše ceste. Je pa že zdaj zelo na mestu tale poudarek.
We are very proud of our experience and our heritage of building electrified cars for more than 25 years. And this has, of course, given us a lot of experience and knowledge about electrified vehicles and batteries. We also developed a new monitoring system that monitors each and every cell in the battery for abnormal heat, abnormal voltage. And this monitoring system, it can shut down this individual cell before a damage occurs. We trust the battery in the BZ4X so good that we can provide an extended care program that guaranteeing 70% capacity even after 10 years of use or 1 million kilometers driven. This as long as you visit an authorized Toyota workshop annually to just perform an EV health check. In tudi na tokratnem dogodku ni šlo brez pomisleka, da je Toyota pozno vstopila v svet e-mobilnosti. Znani odgovor vsekakor da misliti. If the technology suits one person very well, it doesn't automatically means that it suits another. So we want to have this multi-tech approach to provide our customers many different types of technologies to help them to reduce their footprints. And our goal that we have stated in the Environmental Challenge 2050 is to eliminate all the CO2 during the whole life cycle of the car. Even in the manufacturing process, we want to have zero carbon dioxide from the manufacturing plants worldwide as well. Prišel je trenutek, ko vas povabimo k ogledu naslednjega videa iz naše videoteke. Tokrat vam v ogled predlagamo posnetek, v katerem je Toyotin Yaris Cross postal slovenski avto leta 2022. Kliknite.